ndavugisha yemwe bene muntu imunyumve maze mumvune dushaka insinzi ubuzima. Ndavugisha yemwe bene muntu imunyumve maze mumvune dushaka insinzi ubuzima. Ubuzima ni kumunzani bene muntu arapimisha. Ubuzima ni kumunzani bene muntu arapimisha. Ruwabonye amatoni arikorera akagenda, ruwabonye ikiro yemwe nawe arikorera akagenda, ruwabonye amagarama nawe arikorera akagenda. Ubuzima ni kumunzani bene muntu arapimisha. Imwumve mbabwire amateka ya muntu, bene muntu abyuka ashaka ubuzima, abyuka umuseke wiya agataha yirenze. Nabonye abanyonzi mbona n'abamotari, nabonye amatagisi amanini n'amatoya, buri wese abagenda ashaka ubuzima. Ubuzima ni kumunzani bene muntu arapimisha. Ubuzima ni kumunzani bene muntu arapimisha. Ruwabonye amatoni arikorera akagenda, ruwabonye ikiro yemwe nawe arikorera akagenda, ruwabonye amagarama nawe arikorera akagenda. Ubuzima ni kumunzani bene muntu arapimisha. Aborozi n'abahinzi ntibatuza mu buzima, babyuka umuseke wiya bagataha yirenze. Abakozi bakoresha babahemba ku munsi, abahanga bariga bagasaza bakiga, baba abadogiteri n'aba enjenyeri, nabo baba bashaka ubuzima. Ubuzima ni kumunzani bene muntu arapimisha. Ubuzima ni kumunzani bene muntu arapimisha. Ruwabonye amatoni arikorera akagenda, ruwabonye ikiro yemwe nawe arikorera akagenda, ruwabonye amagarama nawe arikorera akagenda. Ubuzima ni kumunzani bene muntu arapimisha. Ubuzima ni kumunzani, abantu banganya agaciro ariko ntibangagira iciro. Yewe mwene muntu gira witegereze, jya wumva ntiwumvirane, urebe uko ibihe bica amarenga, dore jya umenya ubwenge. Ubuzima ni kumunzani. Hari abacuruzi bakora bizinesi, barara bagenda birirwa bagenda, bamwe barahirwa abandi bagahomba. Umunzani urapanda abantu ukamanuka. Hari abantu nabonye babita ababosi, babita ababosi bakabita abazungu. Hari abandi nabonye
kugendesha ibirenge, ibibera mu cyaro bakora ikiyedi, nabo baba bashaka ubuzima. Ubuzima ni ku munzani, mwene muntu arapimisha. Ubuzima ni ku munzani, mwene muntu arapimisha. N'uwabonye amatoni arikorera akagenda, n'uwabonye ikiro yemwe nawe arikorera akagenda, n'uwabonye amagarama nawe arikorera akagenda. Ubuzima ni ku munzani, mwene muntu arapimisha. Ubuzima ni ku munzani.